So naabot ba sa point sa imong life na feel nimo na inutil ka or maybe feel nimo na wala kay silbi, dili ka mapuslan, tamad ka no, but on the last part naday kay dapat buhaton, na kay dapat humanon no. So na-realize nimo na delayed na kay ka no. So nagdali-dali ka and then wala ka kabalo kung saan pagsugod kay wala ka sa imuhang panghuna-huna no, kay gadali-dali lagi ka kay hapit ng deadline and hapit na mahuman ang imuhang mga task, di ba? So basically muna siya tong istihan ka ba na episode. Hi, this is Owen and this is IMOHA Podcast. So in this episode actually, we will be talking about unproductivity but sa dili ta magsugod atong paminahon kung kinsa tong sponsors. So 2 days ago na ako'y series nga gilantaw sa Netflix and nahuman ako ang 3rd season no. So ana ko kapaspas in 2 days pa lang nahuman na ako ang mga season 3 and nahuman na ako. So ana ko kapaspas, di ba? And most of the series actually per season no, nana sila mga 23 ka episodes or maybe 24 ka episodes or maybe 25 ka episodes depende no. So those are the numbers na they can play around, di ba? Actually ang IMOHA podcast bagyo naghimuhimo og mga lahi-lahi gino na actually per season na to din is just a 10 episodes no, and move na siya akong gibuhat no, and well please wala libot anay, di ba? So dinha lang nako giusab ang ako ang actually per season, di ba? So anyway, basta kabalo na ta no, basta series gani tagaan gig reason nga mo tan-aw ka for the next episode no, kumbaga bitinon ka no, para lang gid mo tan-aw ka for the next episode no, and dinha na mahurot ang imong oras no. And even ako gani no, nakoy ganahan buhaton sa kusina and then ganahan ko manghugas or maybe magluto ko, nagtan-aw noon kog Netflix no, instead maminaw kog podcast katan-aw kog Netflix, and normally minam jud kog podcast or maybe minaw kog news basta nakoy buhaton sa kusina or maybe something na nakoy buhaton, di ba? But and at this point siguro 2 days ago nagtan-aw kog Netflix and I don't know why, siguro medyo na-addict na ko kadali no, even wala ko'y tulog kay nalingaw lig og tan-aw og salida. I think wala ko'y tulog mga pila ka hours. Siguro makaingon ko na na-addict ko kadali, di ba? But sa akong kalingaw, wala ako kabantay nga naabot pa ko sa point nga naday ko'y buhaton ng episode like this episode actually the 50th episode nato no. And naka-realize ko ba na I'm really out of the schedule sa ako ang mga task sa aning channel. And all of a sudden nagdali-dali ko kung sa akong buhaton, kung sa akong himuon. Daghan kog mga workflow nako actually in this podcast. So basically behind na kay ko sa akong schedules and that's the time that I realize no that the number one unproductive app is actually Netflix or maybe any movies na mga kuanon din ano. I think Netflix siguro kay mo man sila sikat, di ba? But actually I think the number one unproductive app is actually the Netflix. And that's actually my point, okay? So don't take it as really a professional one, but actually those are the things nga ako pong na-realize no that Netflix is really I think nakasabot sa gusto ubang mga trabahante na. I think most of the work from home ng mga trabahante din nasa na sila Netflix sa kilid. I know. Mo na gitawag nila multitasking daw ko no. Mo siya call center style na multitasking, di ba? Na ay Netflix ni kilid while taking the calls here or maybe doing your work, di ba? Mo na gitawag na itong mga ninja moves no. Kung by the time nga medyo mingaw lang at to this Netflix, diba? So I think those are the things siguro po nga mga problema sa mga companies actually na because of their staff actually is really so unproductive is because na Netflix sa kilid no. And maybe siguro the second unproductive app is YouTube. Maybe depende no, depende sa content na imong gitan-aw din no. Most of the content of YouTube is actually educational man sad no. So those are the considerations sad na dili siya ka unproductive no. It's because that's something learning no na kay dapat makatunan din no. But if you are watching entertainment no, and I think dinha na mo kick in ang mga unproductive rate ninyo or unproductivity nimo sa imong kinabuhi no. I think that's the second one is on YouTube, and maybe the third one generally speaking is actually the social media no, or maybe one of it is TikTok, Facebook, Instagram no. And again depende bagid sa inyong tanaw no. If it's educational again, then I think those are the productive side, di ba? So but siguro i-appeal na po sa natin yung mga adults na mga website no, kasi because gini siya ka unproductive, especially sig tanaw no, kay magluya ang tao no, kay sig tanaw but I think kasabot na mo no. And tinuod siguro no, tinuod sad nga daghan kay mga productivity app na ma-download din sa Play Store or maybe asa din ma-download sa internet, matan-aw ma-access sa web no. Daghan kay din no, na yung mga to-do list, na yung mga scheduler, na yung mga note takers, na yung mga habit trackers no, or maybe mga steps counter, daghang mga ma-download din na mga apps no. Those are the productive
productivity apps actually. But again, the unproductivity app is more powerful than productivity app, no? Katong mga unproductive na mga app, those are really so powerful. Those are the entertainment app, no? And basically, the entertainment app is more on the unproductive app and dapat na siyang i-advertise, no? Dapat kabaluta kung unsa to yung mga unproductive app, it's because those are more on the entertainment side, right? So I think I don't know, no? I don't know. Kakabalo ko, guilty mo. Ang katong sigtanaw Netflix, no? Kabalo ko, guilty mo, no? But actually, the final thoughts for this one, actually, no? That I guess you will agree with me with this, no? Na whether productivity app or maybe unproductivity app, I think it's a matter of discipline, no? Whether it's entertainment or maybe not, no? But I think it's all about discipline, no? So I think, do you agree with me? Let us know maybe in the comment section, no? Or maybe nakay mga laing mga suggestions din, no? Na nakay mga imuhang mga workarounds on how to counter the unproductivity, no? So yeah, and then if you really consume more than 5 hours watching movies, no? Every day or daily, and behind na kay kasi mong mga buhatonon, then I think you need some discipline, no? So kailangan kag disiplina sa imong kaugalingon. And yeah, and I think ako dili ko tiktan na og movies, but kato lang maka-realize ko in 2 days pa lang dito ko naka-realize na really, no? Inana gino wala ko'y nabuhat, sige pa ko tan-og movies, no? Yeah, and I think di na naman tapos ang atong episode sa feeling at tamad, feeling na inutil, feeling lang good nato, no? So muna siyang atong episode karon nga feeling lang kita, no? Feeling lang tang tamad karon, no? So actually dili na ako taso na tong episode karon kay ako pa tong humanon ang akong series nga gitan-aw kay season 8 na siya kutob, so taas pag siya kung tanawon, no? But anyway, kidding aside, no, I think it's all about commitment sa tanan nimong gipangbuhat din, no? I think it's all about commitment, and dapat you hold on for those commitments, okay? And yeah, if you really want more of these stories and realization, then please follow us on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Buy Me a Coffee, and TikTok. So I think navami sa internet, you can, follow us, search us, IMOHA Podcast, and navami din ha, no? And if you really want to follow us, okay? And again, I lang nyo kalimti, no? Basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, mag-inusara, kanina podcast para sa IMOHA. I'll see you in the next episode, and I love you. Stay awesome, and bye-bye.